Mrte, mrte. Halo? Alo, Pope. Alo, ko je? Đoša ovde z Galenike. Zdravo, Đošo. Ti ka špica ovde. Reci mi, jer znaš šta profesorka u školi kaže Chuck Norrisu kad zakasni na čas? Izvinite što smo malo požurili. Ne, izvinite što smo došli ranije. Čekaj, vate. Da, upravo si totalno. Pa dobro. Jesi dobro, Teodor? A dobro. Jesi dobro, brate? Nisi ček. Dobro sam. Da. Nisi dobro, brate, ali dobro. Ma cool sam. Okej, ako zdrav čovjek ima 1000 želja. Čekaj, kako? Ako zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu, koja je to želja? Da njegova bolest pređe na nekog drugog. Ne, brate, ne. Ne znam onda. Ništa ne bi ti više zadržavao. Vidimo se, čao. Ćao, brate. Kako se čovjek sjeća na slatko.